John and I'm young and lonely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one she passes go on. Kada mi je umirala baba, pokazala sam joj fotografiju tadašnjeg momka i slagala da se udajem. Ugledavši sliku, ponosno je uzviknula. Jebate, koja si ti sritnica. 2014. mi je umrla baba, a 2015. se raspala i moja veza. Život je spor na poluotoku. Živim na internetu. Redovno zvoni mi Viber, Whatsapp ili Skype. Nakon završenog studija komparativne književnosti, moja najbolja prijateljica Leila i ja nastanile smo se u 2 različite države i tako održavamo kontakt. Društvene analize na svim nivoima naša su glavna okupacija. Pratimo promjene, glasujemo za napredak, a godine prate nas. Očekivanja našeg društva uvijek su bila žestoka. Kada sam ušla u 20. moja pokojna baba je zabrinuto izjavila kako sam stara cura. U prosincu sam napunila 30. Lelina je 30-ljetnost nastupila par mjeseci ranije. Čak je i Severina oplakala 30. Ironične kao i uvijek, mi se nismo dale. Po našoj teoriji, brojevi idu po redu i u tome je svo prokletstvo. Ali zbog uspomene na svoju babu, morala sam osigurati kakvu takvu statistiku. Što je sa Ninom? Upitala sam. Grabi 33, oženjen jednom, razveden jednom. Aida? Udana jednom, dijete na putu, neki dan udana i drugi put. 2 put? 2 put. Iris? Prekinula s Igorom, udala se prošli tjedan, pravac, Meksiko. Pišeš li? Iris, Meksiko. 2 put. Suma sumarum, svi su oni bili tu negdje. Dakle, 30. jednom ili 2 put. Statistički gledano, zaključile smo da smo izvan prosjeka. Pitam se da je moja baba još živa, što bi rekla na ovo nijednom u 30-ima. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes go on.